letu kwe kutanga live wangori piwa ruzire kutanga wangori pita kupinda pane chitu yekutanga wangori kupiko. Guys, take a fast, guys. Take a I'm sorry, guys. This live, maungas isn't the vele. Axo problem, yan. Maungas isn't the vele. It's not my problem because the lapama says is Okuluma. We are going to Kuluma. Says is Okuluma isn't the vele manj. So maungas isn't the vele. I am very sorry. Oh, pardon me. Today is the day. Kumele ufunde. Uguti isn't the vele siya kulunywa. It's another language in Zim. She's not here. She's not there. I didn't see her today. When she comes, I'll show you. She's always looking for a mom in the comment section. She's always looking for another mom. Her diary's mom on live. So today I didn't see her. My diaries, I don't go to my comment section. Bridget Mube, how are you? How are you, Bridget Mube? Diana Moindon lao. Iwe, kutaura kuno kusashara tunoshizia. Ukaramba chungo hwereketa, uchungo hwereketa. Unopesera washara. Unopesera washara ukaramba chungo hwereketa. Uri pa live. So no labana ne utano. Oh. She's here, Kelly. She's here. And so she gave you the love. She gave you the love. There she is. She gave you the love up there. You didn't greet him. You saw it, right? Wasinga uchi ndevere, guys. Sorry, yenyu. Sorry, yenyu. Ancesco Natina. Yes. Yes, yes. Right, let's go, guys. Ndakamira kuti musvike 700. Tega iva mushare live. Tikuunza vanhu vakuru panapa, guys. Vanhu vakuru vari kuyagatiremekedzera izvo. Hatinga vadedzeri vanhu 400 zve, guys. Azviti hatinga vadedzerika. Mems ndudzo hanzi, can I be your mom? Yes, definitely you can be. You can be. Guys, itai muchidedza vamwe muchitega vamwe, guys. Hatingadedzeri vanhu vakuru kuti tiuye panapa palive nefanhu 400. Vadedzeri at least musvike ku 600 because vanhu vakuru. Antika mumbomira zvokumasa makomenzi enyari nasta yaya. Mumire. Me, I'm not going to translate for anybody. Oh, I am not going to translate for anybody. Guys, me mina ngafunda ngiyiwani isindebele. Mina ngasifundela ngiyiwani isindebele. Nawe kumele uzifundele isindebele. Mina ngazi ngiyazama, mina ngiyavuna ngiyazama. Wena mangasazi. Why is it most Ndebele people, they speak Shona, and we Shonas, you don't want to learn Ndebele? Why is that? Why is that? Do you recognize that most of the Ndebele people, they do speak Shona? They know how to speak Shona. They can, if she doesn't know how to speak Shona, but she hears what you are saying when you speak in Shona. What about us Shonas? Why don't we want to learn other people's languages? What's the problem with us? Yeah, but what's the problem with us? Hakuna translation nas. Maungas doesn't. Guys, 500 guys. We are now short with 100. Take guys, share live. Share live, take a. She's okay, ma'am. She's okay. Oh, she's okay. Acha kufonera. Ano da job grapa phone sile kachifonera van. Acha kufonera. Acha kufonera, don't worry. Yeah, kumele bafunde. Ini ndakatara na baba
nabhudhi wedu ari kuuya nabhudhi wedu ndakataura kusvika ndapedza ndichingochivhuna kusvikira vandihwa vakandihwa kusvikira nditahwisana takahwisana yamadzibaba isati yaitwa live haisati yaitwa yamadzibaba haisati tatiteke nanzvadzi yedu iyi siqale nobhudhi wedu lo omudala because maybe uzoweifuna ukulala ndithi ehe miyanga ntombadobha ngiyazama 511 handei guys dedzai vamwe guys chegai vamwe okay regai tingotanga guys nyaya iri panapa inyaya iri sensitive kune umwe munhu mukaona munhu wechirume akusimuka akuuya pamalive muzoti zvinenge zvichipisa zvinenge zvichirwadza hatisi kutaura munhu mudiki tiri kutaura munhu mukuru handiti saka patinenge tinzwa nyaya iyi takateerera nyaya iyi handiti ngatiiteyo kuti tikwanise kuti tifambe zvakanaka mucomment section musaite izvo zvamunoita izvo zvacomment section handitika kuti baba vasununguke kutaura nyaya iyi handitika right ndakuvafonera so that tichitanga kukuluma manje ubhuti sewulele kanti okay alright so singakufonela isikhathi bani ngithathe 5 minutes nabe ngifikile 5 minutes alright sizokufonela so yenza kanjani don't worry uzobakhuluma the way sikhuluma kanje so mina ngizokuleada nje kuphela when also you follow my lead okay ungibuza nje exactly then lokuyana after kusasa manje ngizovuka manje ngiposte konke yonke indawo but ekuqaleni antisifuna ukuzwa indaba yakhona ukuthi kuhambe njani okay alright alright so ngizokufonela after 5 minutes okay sharp munhu changamu munhu dzidza kutaura dhevere nei kutaura dhevere zvatoita mazviwa uri kudi mwe muchingogomera muri mukomese njenu arimona muchingogomera indatepedza so munhu ndakutonzwisisa kuti zviri kufamba sei kana uzokunzisa amene ako aiwa onaiwo komendi kwanzi vari pabasa ngatitange imwe nyaya havana kumboti ndiri pabasa shona onai nhasi ndiri kuona umwe vanhu havana kana kumbovhera vambotaura nyaya dzekubasa uyo hada kunza zvatagwanzi vati vari kubasa kati ndie kune imwe nyaya havana mbodaro vati ndiri pane vanhu ndipei 5 minutes ndiri panext door ndibve panext door pandiri ndinde kumba ndaburisa chihera mabheko nemafrench ndaburiswa muzvasiapaetu nayo kunochera ndazama ini nditohwisana kusvika tapedza live nhasi amene nyaya singazviwi ini ndinozviwa kana dzakwana 5 minutes guys mundiudza kuti dzakwana 5 minutes ndatifollow my lead ka kureva kuti vanoteera zvandee ndichitaura inini
Anzina Betlina, I just understood all right. Manje nasi chadzidza. Nasi uzofunda namhlanje. Kwa kana chandawa nasi tokuvara. Muchabata banya yacho munozongoibata because ndichapota ndichivhuna anti saka mukuvhuna kwaka ndichitaura ndevere show ndevere anomaona kana kuti ndevere masvingo muchange muchibata kuti nyaya inyaya anomaona muchange muchibata kuti nyaya inyaya pane ichivhuna papaika munopota muchibata kuti nyaya hanzi Gilbert aiwa message asati yauya asati yasvika message yaGilbert aisati anosvika anta zveuber saka achasvikake tungasana sisi Friday iSaturday kudai so mauber anenge ari busy. Baba tikamirira motinga tatingazoti muoda vata sei guys. Thank you Frost nyazama. Natsisi basi nasi marwadzisa regai ndiraranga. Guys, but let's be fair guys, come on. Tinoita mashows endevele eshona every day. Ndevele people vanenge varipo. Vanogona kutadza kusakomenta zvavo like neshona but vanokomenta neEnglish kana kutonge varipo. Why can you not do the same? Why can you, they are always here. Tinawo madevele akadzisa shona through isusu pano vakawandisa guys. Vakawanda vakadza through ndevele vana Cynthia school vakadza ndevele ne comment section shona ne comment section asinga ndikurangara chitakautaura nerimwe gore asingagoni kana tichitonetsekana kutaudzana but iko zvina kutaura mashoko emawedzi eshona vana Lilica Mpofu mu comment section iko zvinotona vachitaurawo shona vachinyorawo mawedhi 1 2 4 3 4 5 eshona andimaona vakawanda saka isusuwo ngatidzidzewo kuti pavanenge vachitaurawo nesu tibatsirikane. Auzuti makwana noguma uri kupika. Makwana nonobudira kublawayo. Ndokwana nonobudira. Kubluzu. Iwo ndevela augoni kuitaura. Baba wasata pezele. Hanze unjani uBerlin. Berlin unorekoda. Berlin top investigator wepa diaries. Ungamudi. Berlin can record. Zakwana 5 minutes to phone. All right. Tawanda wesa urisei wangu. Buti sifuna kukhuluma sifuna ukuthi sithi wangu siqede ngendaba. Sicela ukuthi ubambe ifoni. Hello? Hello, so free manje, so right. Hello, so right manje, so free. Yeah, I'm free ne. Uyawazi ukukhuluma manje. Yeah, singakhuluma manje. Right. Puti, we welcome you today. Show sibona ukuthi inhliziyo yakho ebuhlungu ukukhona okwenzekalayo okwenzekile phakathi kwefamily yakho endlini yakho. Sicela ukuthi usichazele usitshele kahle ukuthi kwenzekalani. Yini into ikwenza ukuthi ufike la uthi ngifuna ukukhuluma iproblem yami ngifuna ukuthi ngikhulume iqiniso uzo ukuthi izinto lezi zangabakhathi zibe lula. Kwenzekalani?
ngikhona lapha kini ifikiswe inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngaphuleka disappoint unkosikazi engishadile for 18 years nginaye emshadweni. Kwenzekalanga unkosikazi khuluma ungaya phambili khuluma. Ngithi khona yena lo nkosikazi into esiyenzakala ne so wasuka wabhedwa izinto eziphume endleleni waqala indaba zomjolo. So usaqala kahle ne uqale ngebusiness wathi ufuna ukwenza ibusiness kade lokudayisa amasi edayisa labanye abantu esingena nabo echurch. So xa kusenjalo nje wagcina sekaphumile kulabo abantu engasangitshelanga ukuthi abasadayisi bonke. So kwathi kuhambe kanjalo waqhubeka edayisa amasi kancane wathi imali ayisekho kamnikeza imali yokustarta. So imali yakhe seyincane kango-500 rand ukuthi aboost ibhizinisi. So ngamnikeza ibhizinisi ebhizi to push ibhizinisi ngokuhamba kwesikhathi wasihlala lapha eSunside. So bekathengisela eSIS Street kunabantu abafaka amabhaki lapho abahayisa amabhaki. So ngokuhamba kwesikhathi sengicala ukuzwa abantu engibaziyo ngiya nabo ekhaya lapho sebecala ukungitshela ukuthi hayi atufazi zakho Paulo lamasa za Paulo la ngaphansi kwenzakalani. Yayizwa then kese ube njalo ke hayi asiqhubeka abantu bangitshela ukuthi hayi phela lo muntu lo sekajola lapha emabhakini. So ngelilanga yemsebenzini zange sahambe emsebenzini ngihamba ngayomchecka bangifika lapho badayisela khona ngathola ukuthi akekho. So mangimfonela yena athi hayi ukhona lapho mina ngilapho. So ngathola kulomnye umfana oyedayisa lapho umfana khona athi hayi akekho uhambi iphumile. Lo mnye wabathi uAdmire. So lo babathi uAdmire bekajola naye ejola le ndodo yomuntu. So hamba kwesikhathi aqhubeka lokho lelisisa indaba sibaziningi. So kulomtshana wami omnye ohlala eMamelodi lelamala la uyamfonela ukuthi kanti umalumekazi ukuphi. Hayi ukhona udayisa amasi nangimfonela athi hayi ukhona eSIS athi ngibone lapha eMamelodi la ngihamba lo mnyubaba betry ubaba ngona hamba ngehontayi engathi isilivanyane eGrace wonake. Kodwa ngendlela engibabone ngabona hayi ngibone ngathi hayi laba abantu maluma ukho right ngathi umjolo lo disenzakala mara kangibonanga. So hayi waqhubeka indaba zakho nabantu beke bezireporta. So wasosingisho kwaya kuhamba kwesikhathi umntana wami wasengitshela ukuthi hayi umama lapha dethi mawungekho semsebenzini nisebenzela kuphi lo. So wantshela ukuthi hayi umama dethi uyajula lapha ngilinke ifoni yakhe. So ama message mayengena nyawabala wonke. So ngasuka lapho umntwana sekabona into yonke mayedlula lapha iyayibona yonke uyayibala. Umntwana sithi hayi dethi ngicela uyekele ukunikeza umama imali yama-grocery. Wanginikeza imali ukuthenga i-grocery. Lo mama wathenga ngamnikeza 1,700 thengela abantwana i-grocery. So lo mama wabethenga i-grocery less than 500. So umntwana wantshela ukuthi hayi dethi umama uthathe imali wanika i-boyfriend yakhe abathi uAdmire. Lo mfana lo mntwana wakho lo wemfana ule minyaka emingaki? Intombazana leminyaka engu-17. Intombazana yo. So lo mntwana uthe kubenjalo umntwana wamlandelela umama lo mngani wakhe. Bambona bathi babembona lapha endawo kusesani park mode lapha esihlala ngakhona. So uthi wabembona enikeza lo baba imali eqeda lapho beyagana. Bahlukana. Abantwana uthe makasuka lapha abantwana bambona bamtshela ukuthi mama kwenzakalani. Then umama waqala ulwa labantwana wathi hamba lingilandele kuyenzani kanjani ngathi abasazwana mayentshela lo mntwana wami ontombazana. So izinto zonke waqhubeka entshele lingiba nje lo muntu akajoli lo muntu oyi-1 ujola nomunye futhi umfundisi abathi uPastor Mashana. So lo mfundisi lo naye manje emabhakini ngale banjela ukuthi hayi kulo munye mnajero ojaluke lapha ngebhaki asibonanga kahle lo muntu angathi uyajoya lo nkosikazi wakho la. So uthi abathi befike khona ngalo lo baba kuthiwa uAdmire wagcina sengathi abasazwani nalo Nigeria lapho embone ehlale efika kunkosikazi wami lapho. Uthi unkosikazi ngatshele lo uAdmire athi hayi lo ngupastor esingena la echurch kanjani akabona lutho. So kuhamba kwesikhathi ke sikwele lapha kuAdmire. So kuthiwa hayi lo Admire abantwana bazomlandela futhi ekona imessage. Kodwa abathi babiza bathi duze nase house 22
khona lapha eSunside eNezi Street bamlandela abantwana bambone no-admire siyangena lapho besiyabhuka besiya kwezinto zabo zokungcola so abantwana bamlinda bayaphuma abantwana bam-approach so bamtshela ukuthi sizotshela uDeyi so lo muntu engikhuluma ngayo unkosikazi wami uNomaqhawe Ngulube Nomaqhawe Ngulube Nomaqhawe Ngulube ngosibongo sakhe uyalapha eGwanda ematsheni eSabasho bara ngesibongo somshado uNomaqhawe Maliba. Okay, so lo mfundisi lo lo mfundisi lo mawuqala ukuzwa le indaba ukuthi umfazi wakho vele soyajola no admire uyile wabuza uadmire na ukuthi uhamba kanjani? No mangifuna uyambuza admire mangifika lapha abantu nabalapha babona bathi hayi wena jama kancane ukuthi umbuze lo muntu ngoba uzojabulisa nje so azange ngisambuza mina ngima-approachana so abanye abantu bam-approacha khona abanye bathiwa ungwenya lapha emabhakini nabanye nje bam-approacha labo nomeni ngoba kuthiwa kwase uvuka umsindo ngelilanga khona uba kuthiwa ungwenya kuthiwa wambuza wathi hawu khona uhamba utshela abantu ukuthi khona nalo mama lo dayisa lapha wena ukunikeza imali yonke uyakwenzela into yonke oyifunayo uma ufuna imali iyakusiza and wena uhamba utshela abantu ukuthi lo mama ulala naye ema-guest house so kuthiwa wayenisa abantu amavidiyo besenzise sibe bonke ungcola nje konke nje so babekhuluma lapho kuthiwa batshela ukuthi hhayi lo akusimama lo mnapha ngihlalele nje imali nje phela emspo zebantwini lapho ekhuluma kanjalo so lo mfowethu waseqala ukwata lapho engibuya naye ekhaya yikho kukuntshela kwakho ukuthi hhayi lo mama lo ayimnanzelele lo ngakho right hamba kwesikhathi umtshana wami omnye ohlala eMamelodi ade nguTedu wayembonile so bengisebenzela eMpumalanga wabe emfonela ukuthi umtshana wami uyagula ngathi hayi hamba kuyomthatha uze naye lapha endlini lapho esihlala khona wangihambela amangu wathi uhambe noNgwenya lo baba onguye wayentshela izinto kanti yena uhambe le boyfriend yakhe so wathatha le mali engango-600 wesithi uyitshajile nje bayidla le boyfriend kanti ngemoto ye-boyfriend akwafika watshela umtshana wami ukuthi ungakhuluma ukuthi sibe ngale moto uhamba lo-admire please ngicela ungakhuluma wafona lo Ngwenya ati ungakhuluma wetshela ukuthi wena obuye usuphikha umtshana wakhe bangakufoneli so uNgwenya wangifonela wantshela umfazi wakho ukuthi khona nami ngakhuluma kodwa mina ngihambanga uyaphikha lo mntwana so uhambe i-boyfriend yakhe naye uyayibona so indaba yakhe lalo pastor mina ngayeke azange ngisa-approacha ngoba hamba kwesikhathi umtshana wami umuntu wabe eboleka imali kuye yena unkosikazi wami ebolekela lo admire sithi baba wakho uyagula ekhaya eZimbabwe so wamnika imali engango-1,000 wayithatha wayinikeza lo baba wathi uhamba uya kwesikhathi ubehambe abuyathatha isikoloto kumaklabhu ahambe enika lo baba u-admire imali so into lesenzala uchapha nje konke obekuyenza lo mama lo mina ngihleli la endlini mara ngizithulele ethe ngathi angiboni yabo so ngokuhamba kwesikhathi-ke lalo pastor kwase kusenzakala kanye ma ngiqala ukumbuza ngalo pastor last year it was November hayi upastor lo angimzwisisi into yakhe le angiyithanda makafika lapha lo pastor uyafika athathe intombazane yami esibononi na-17 years ahambe naye mamakahla hayi barekhode music bamsiza kurekhode music ama-video music wathi endlini yakhe khona le Cosmo City so umntwana lesikhathi uhamba nje lo baba lo nxa ngifika ngabe uyangibamba so mina ngisafuna ukuhamba ngiye le upastor omNigeria upastor Mashal uyabona sekafuna ukulala so lo pastor lokhu befuna ukulala nomama nontwana bonke vele ya uqale efuna ukulala lo mntwana wagcina athi vele lala lo mama efuna ukulala labo boyi-2 so kuhamba umntwana wathi bona mina lo mama sisazwani ngendaba zikapastor umama uyajola la lo pastor so check-a kahle ubona ukuthi kuyenzakalayo so ngokuhamba kwesikhathi nami lokhu ngibheka hayi ngaqala ukunanzelela ukuthi hayi into le ikhona ma ngingena mina endlini ma ngibuye emsebenzini ngamthiwa lo pastor aphume fast ahamba ngale lezi bayibona so kuqhubeka kunjalo linamntwana nje ukuthi ayithe lapho umama uyangifose ukuthi angihambe lalo pastor endlini yakhe manje indlela engakutshela ngakhona mina ngitshela umama ngathi kuma-period angifuni ukuhamba kwalo muntu angikhoshwa ngafika ngalangiredeke kuzakwenzakalani wayibona so nangathi hayi wena ungayi kwenza ukuthi umama wakho ngikwazi ukumbona uzokwenza njani so mina ngabe ngisuka ngihamba angibuya ngathiwa umama wakhe ubesekela lo mntwana wafosa umntwana ukuthi ahambe
so umntwana wathi hambele kathi kwakungelani next wathi esitolo wamtshela wathi kanti uthi ngale yayindaba esakhuluma ngayo leyani umntwana wayibona umntwana wathi hayi umntwana nowangifakela i-SMS wathi I'm not safe lapha engikhona lo muntu lo ukhuluma so ngathi all right okay mara kulanto ezokwenzakala-ke umtshela ukuthi yatshela udedi manje yayibona ukuthi wabitela kanjalo uphasana waqala ukusaba yayibona ukuhamba kwesikhathi unkosikazi wami yena lo nomaqhawe malika then mina ukuthi bayajola ngibona ukuthi seka-serious ngalo muntu sekahlala kancane eyopasta amashabi so kwathi ngesinye isikhathi wahamba lo pasta amashabi mina engangitshela mangibuya mina ngiyafona ngithola endlini abekho ngiyafona ifoni akayibambi unkosikazi akayibambi singiyacabanga ukuthi hambe umntwana wami ebuhambela lo pastor marshall sithi umntwana wayenikeza inamba kalo pastor marshall mala ngimfonele upastor marshall lakhona athi hayi sisejimisini labo kanti abakutshelanga ukuthi bona sizohamba sonkeni bathe bafuna uyabona usister yakhe yangasisi yakho ufuna urecord music so hayi mina ngayithulela bathi bebuya umfazi anganje tathi besejimisini ayithulela beyasangababuze yena upastor wafika engithiwa ngisendlini wathi I'm so sorry what happened my brother ngathi no this thing when we are used to do it ngoba uqaleni ngathi ngisebenza ngiyekho out sabo binoni wathatha abantu abam for 2 days ihambele ifamily yami ela endlini yakhe wathi khona umfazi watshela abantwana bangakho so lo mdala wangitshela ukuthi hayi sihambe for 2 days yebo sikhona le kupastor Marshall wari into engiyibona isenzakala between upastor Marshall lo mama inyasola khona into enzakala ube careful lezi izinto zonke lezi zikhulunywa nentombazana nomntwana wakho wentombazana yes bentshela umntwana wentombazana so kwahamba ke kwathi khona lapho nge-US Eve waphuma yena lo mama wathi khona yena baya enkonzweni khona le mami lo dabo pastor khona lo pastor lo hayi ngayithulele wahamba so uthe khona ngale ngazo sabantu bekhuluma ukuthi hayi ubonakale kwenye guest house bebonke la lo pastor Marshall bayikuhle guest house eMamelodi yabona so wayebuya ngabo 10 ngase ngibuza ama founders e-church yakhona beza la mangibabuza bathi i-church yaqala ngo6 yachayisa ngo7 so yena wazweza ngabo 10 yabona so then ukuhamba kwesikhathi ke then ngathola la mambo yemsebenzi ngabe ngithola kule bed lapha endlini ngibuza athi bed le ngabana athi hayi bed le upastor Marshall uyinike ngabelungu so abelungu bangikhona bathi ayithatha manje uthekala lapha ngayisakhona nakayifuni ibedi so wasenginikeza yona so nathi no I don't like into leyo ukuthi khona upastor Marshall bezisisi lapha ezokunika wathi hayi makunjalo uzoyinikeza mama wakhe yayisisi hello yes ngiyakuzwa mama wakhe so ngapha kwesikhathi ke athi okay mama wakho kaza ayithathe le bed uba ngiyifuni so masihlala kule ibed kwena ngama ngibuye emsebenzini thole seyikhiphile uyifakile ifaka kanjani le bed asayilala one day abantwana belala bengalali vele lapho silala lo mntwana ona 2 years alale ethuka vele kabuhlungu bethu wankona nganthe umbheda lo awukho right yabona athi okay hayi ngibonile awukhipha lo mbhedi then into eyenzakalayo okunye futhi mangicheck hayi bengithola ukuthi upastor Marshall lo lapha pastor khona ku wathi iluthako ku-church so kulama donations ababanika wona so uyakhetha impahla athatha impahla lezi abuyazonikeza unkosikazi wami manje ngiyavula i-order of ngithola ukugcwela ama-braai ugcwela ama-paint ugcwele amarogwe kulezi impahla zikhethela umama wakhe lapho ezinye ezinkulu so mangimbuza yena athi hayi lezi zinto lezi akozinike for donation uthekala muntu onozonika so ngase sithi hayi ngiyazifuna nathi manje uzothathela ama-braai nama-paint kwenzakala yabona kwahamba isikhathi waba ngekho so makabuya sathi sihlele umntwana omncane wa 2 years wabevula lapha kwephesi yakhe mayevula ephesini yakhe wayokuphuma amakhondom yabo ngambuza amakhondom la abuya kuphi lapha endlini singasebenzisa amakhondom yabona so athi hayi mina ngazi wathi maybe naye ngulo mntwana omdala wathi hayi mama anti ngeke ngakubuza athi amakhondom leyo nathi maybe akade so ngakubuza udate uzofaka njani into za udate usebenzisa lezi zinto azifake kuwe njalo ebhedi lakade uhambelana mama uye kwenza uza ngababa uyabona so kwahamba kwaba njalo ke into esenzakala lapho ke lo mama kahle vele endlini
ubengasayenzi next uyabona for 2 months yonke ingasala into yenza wakhe bese WhatsApp phela hlale faka ama headphones my answer phone yabona uyaphuma ngaphandle engasakhulumi nawe vele engasakhulumi nathi engasalali ngawe vele engasafuni istext vele kuwe hayi vele mina ngayala sengibona ukuthi mama lo uyajola sisingicala ukuzwa ngamtshela ngathi hayi mina hayi ake sikime kancane yabona so wahamba ngesikhathi so bathi sokusondela kwabamalanga sekusiza ku-Easter khona lapho wathi ufuna ukuthi yani wafuna ukuthi silale mina ngala yabona wangiposte silale mina ngala yangithola so kuthe kwenzakale njalo lo mama lo uqala wathi usethola umsebenzi eCentury wanje ukuthi usebenza from Monday to Friday so akavuke ekuseni every day isithi eCentury so mangibuza umngana ngase kahambile kwamanje umngana kade hayi lo muntu akasebenza on the Wednesday so kusho makaphuma la wese boyfriend yakhe abe sometimes lokungena abuye sometimes abo 4-5 sometimes abuye ngabo 7-8 ogcineni wathi sesithi hayi yabona so wathi le stories zakhe vele singasaqeda ngati yayibona so abantwana bathi basondela kuye lo mncane emphushela ngwamphusha wamle mazetafule umntwana efika kwakhe ifoni esifoni lo mntwana we 2 years lo yeah so laba abanye vele athi ngasabafuna eduzane wathintsha ipassword babeshiya ipassword umntwana wesikole ama-email akhe ayengena lapho into zesesikoleni wagcina eseblockile yonke into yonke so wathintsha lama-password efoni engangimthengele yona so lo esekubonisa vele ukuthi umuntu lo awuyajola vele so kuhamba khonapho lokhu after sengimthole endlini vele ngimthole endlini so labo building ama-security bathe bantshela ukuthi hayi lapha ngathi asisaboni kahle labo pastor lo ngithole lapha bamba umfazi wakho phakathi emotweni lapho ade ngena ngeveni phakathi bamvulela ngena wathi wena wathi brother yakhe etshela ama-security yabo so bamthina ama-security bantshela ukuthi hayi bathi bam-approachile bamtshela ukuthi no what you are doing is not good lo mfazi womuntu yabo so hayi ngambuza yena wahala wathi banamanga lama-security abazi bathanda amanga ngathi okay not fine then ngathi wena manje uyamalaye ngaphandle lapho namalihlukana uyamnike wahala ngihamba caretaker wangitshela ukuthi be careful upastor lo ngena la ngathi jwa lo mfazi wakho so wabe yenzela wabe rewanda amakhamera so ngabe ngibona emakhamereni into yonke ukuthi okay ukwenzakala so ngabe ngimthola futhi ejamile ngaphandle elabantwana khona efacebook yami labanye ade sicula nabo umakhelwane yabo so ngabe ngitshela omunye intombazana ohlala ngaphezulu ethiwa usedibhizi ngathi ngicela utshela ubaba lo nasihlede imeeting yami ngiyamfuna ukumbona so lona wamtshela mina ngamjabela ngaphansi egeyithini encane ukuthi bebuza sekaqedile ngimbona angifuni uthe sethi uyaphuma ngeveni kwiveni yayiphakathi zambona kumakhamera ngagijima ngamvimba ngamtshela ukuthi no what manje ngiyazi yonke into isitori sokuthi uyajola nomfazi wami into yakho lofuna uyenza la I don't like it wathi hayi mina hayi bangicambela amanga mina ngathi obani utshelwa yini ngitshela manje yabona so kuthe kwenzakale njalo hayi ngahlala ngayithulela wathi mhla ka-4 kwakungesaturday inkosikazi wami wahamba wayesebenza enze function wayebuya ngabo-10 wabuya ngitshela isitori yake ngilahlekile wathi khuluma into ezingazwakaliyo velayo athi okay no it's fine manje then kuthe kwenzakale lapho-ke sesekusuku silele wabedrima khona lapho esithi still need another kiss yabona mina ngamvusa ngathi kanti uthini umntwana lo i-firstborn wayezwa laye ngapha eseromini lakhe wabuya wazofika lapho emnyango dadethu wasifoyibona ngathi hayi nalo muntu wathi ngithinyese ngasazithulele yabo so ngamtshela ekuseni ngathi wayodrima uhaga abantu uyafeba wena yabo so wathi hayi wayala then ezi-4 wathi uya kumama akhe ethi mama kuyagula bekuyi-Easter iholiday ngathi no angeke usaye ejinsini ngoba manje kumele sihambeni sonkeni siye e-church siphele i-Easter se-church sonkeni sathi siphakathi e-church wayethumela i-second born intombazane yami wathi hayi yena sekahamba sesekumama akhe ethi umama kuyagula siyasesifutena amsa ezedlini kanti yena kayilapho yabo kanti uyabaleka uya ku-boyfriend yakhe bayehoteleni lo pastor washaya so wahamba-ke wathi esehambile wangibhlokha mina efonini mangifona ifoni sembhlokile sasisebenzisa amafoni abantwana kabambi wazofika umtshana wami intombazana bejala ufikele endlini samfonela ngabo-10 safaka ifoni ku-tracker yathi Cosmo City umntwana wami oyifirstborn wahladeni lo muntu akekho ejinsini lo
wayibamba wesi-2 sakhuluma naye abantwana bathi acela ukukhuluma nogogo wathi ugogo abantwana wasekaleni wayesicela ukukhuluma lo mntakamalume wabo wathi ake sinambuza athi wayindawo leyo kuyingathi quiet athi awukwethi into angiyazi bomama kunokwazi umsindi nje wayekuquiet so wathi hayi ma ungabhilike fonela umama nawathi ayimfonela umama wakho wathi ukusalayo wena usemjobeni yabo wakhathi ifoni ekuseni savuka samfonela bangifoni ubamba ifoni waqina sekayibamba ifoni sokulethanyana akhe kancane nje ngoba basasisilokhu sesifona le ngamakhiyana azange amjabulise wambuza ukuthi wathi hayi ngisemashopini esimukhuma nogogo simbona ukufosha uqinisile wathi nisemashopini right through hayi wazi waqina waphela lapho then kuthe ngabo leze nami sesibona wafonela kugogo wakhe wathi hayi zwana ke mntanami qinisele ikhona umama wakho kafika kodwa ufona uthembi ithele ukuthi nawe ungafona ngithi khona yena ufikile lapho hamba walala kumngane kodwa ukhona akazange abe khona na asamnyeka uthe ngabo 1 afona futhi ugogo wathi hayi uthe usendleleni uyeza so uthe ngitshele khona lokho wathi alright hayi ngathatha ifoni ngamfonela vele wayibamba wathi hayi ngisawashela umama ngikutshiya ayiyele ngiyeza ungasidana wathi okay alright isakho kwamnanya ngahamba abo 1 yabephuma so ngaba late hayi indaba yakho yabona indaba abefona akhe futhi omncane we-second born wathi wabafonela ugogo wabesithi wafonela yena actually ugogo wabesithi hayi wena wathi khona naye ugogo usekawashela ugogo uzoqeda abuke sekhohle ukuthi ukhulume ngini sahlala ugogo wabesithi hayi lo mdala wafona una-17 years ugogo wathi hayi nangu vele sekaphuma manje uthe after 20 minutes wabengene from Kingston to Victoria eSunside wabengene ya abe ngimbuza phela mpaka bengisekitchen ngiyambuza ukuthi kathi ubuya kuphi yabona aqala ukufika ngolaba ngoba nama-chick asambuza kathi wathi nayisinamanga wathi fonela umama lo ifacebook watokathi asingafoni ngefoni yakho asifone ngale foni wabefona umama zabo wayibamba umntwana wami wambuza efaka ulaud speaker wathi kona yena wathi umameni nakakafiki lapha wathi kona gogo umama ukhuluma iqiniso umuntu omdala umama vele lapho ukhona mbele kakho wathi hayi umameni vele kakho lapha emameli wathi vele kafikanga la ngifone wathi ngitshele khona lo kafikanga yena lapho wathi mama akhathi ifoni so nasembuza ukuthi wona uye emjuleni uya kupastor mashana ifoni yakho security cosmos waqala ukulwa manje aqala ukulwa lapho waphindula le ntombazana yami na 17 years yabona so mina ngathi hayi ungalilo mntwana uyekela le ndaba yakho wena umntwana wathi into zakho sezizinengi kakhulu mama ujola ngapho ujole ngapho awuhamba ujola abantu bahamba sebeba besihleka lapha ezitaradini asakho nokuhamba ezitaradini ngendaba zakho so mama into yakho leyo yenza amashaza hayi ingcolile lo mama lo neminyaka emingaki unkosikazi wami unkosikazi wakho lo jola una 40 years and then wena naye nabantwana abangaki sinabantwana abawu-3 mina naye i-first born yiyo le ye-17 years ya i-second born una-10 years then i-third born una-2 years so utsho ukuthi ushiyile lo mntwana we-2 years kuwe vele wabaleka wahamba ya kuthe kwenzakale njalo ke mina wasokubiza umakhelwane wabuza wavuma ukuthi hayi yena uyajola vele yena kunomuntu wakhe bayajola ihlaliswe phansi nabadala lapha abanye basebhedini abantu abadala wayivuma le ndaba nathi okay sifana abadala usuthi manje njengoba situation kanje manje ubuye emjobeni so uzokwenza njani yabo mina ngathi hayi mama yazi mina angifuni ukuthi ngobandezele ngoba usangathi usafuna ukuthi uzijabulise so wena kwamanje uyela emjoleni wakho uhambe uye khona leyo uyezijabulisa yabona so yena uthe kwenzakale khona lokho ke wahlala ngaphezulu wajika weza wathi efika kimi wangicela hayi singene lapha ebhadi sikhuluma uma sifike ebhadi siyakhuluma niyambuza kahle kahle ama-boyfriend la akwenzelani abogijima ngabo naloku ukwenzelani lo muntu wangikhuphela irobho wambonisa ukuthi ungithengele ibrayi wangithengela iphenti wangithengela lo ngamaphusho okunye nje wecathulo so into angibonisa nathi njengomama wasekhaya wena kumele uhlala abantwana into yenza ilunganga khipha lezi zinto njengamanje ngiyangithola wazikhipha-ke lezi zinto ngathi zizelanga azithatha-ke lezi ngathi thatha le rogo uligcoke uma ufuna ukuhlala naye so azange asalala lapho hamba wanana komakhelwane ku-407 ngoba thina sihlala lapha e-DS flat
Sunside. So wahamba wayakhona ngale ngaphezulu ekuseni bathi makafika lapho umakhelwane base bayikhuluma bathi wavela wathatha ifoni wafona ifoni yomntwana wabo sesithi hey baby come and take me hey ubaba kaBeauty uyangishaya ngigijimisa ngombensi ufuna ukungibulala iflat yonke le ngigijima ngcunu ngagcokanga bathe khuluma manga so bamthathela ifoni bathi ungakhuluma manga khuluma iqiniso bamtshela ngekezele boyfriend yakho lekulande la wena uzasuka lapha ekuseni emsebenzini mawushayisa emsebenzini ubuye sihlale phansi ukuthi sikhulume wavuma wathi eceda lapho abantu waphuma ngabo 5 ekama manga uthi yasebenzisa ingathi sebale iboyfriend ashithi ayimlandi wathi wahamba zangajike kuze kube namandla zangajike uze wajika last week Thursday esekeza ehamba nesister yangasister yakhe necousin yakhe bathi bazolanda impahla nabantwana ngoba ngase ngimreportile kuma social worker ngamreporta futhi family court ukuthi wabaleka wanishiya nabantwana so babemfuna abamthola case so weza lapho sikahamba le yangasister yakhe shawuda intshela phambi kwami ukuthi intshelo lo muntu ukuthi awusamfuni intshele wahlule ukukhuluma wayehlule ukuthatha abantwana wazama ukuthatha lo mncane lo tamnezi yangasister yakhe wehluleka ngoba wasukulabantu abaningi lapho yabona so wahlule wahamba eseshawuda akhe naye ngathi ayizambe sohlangana ecourt after 2 hours nabe ngiphumile ngeza sebefona amaseko ukuthi lo muntu oseka kabuyile wahamba legilingo nawantengela abantu yabona isiza nabantu eflatini manje ebafuna ukuthi abantu bayenzani labantu sebathekile ukuthi baze lapha bazothatha abantwana ngenkani bashiye bangidukule mina yabona so wayehluleka ama-security bafonela amaphoyisa wabona sebefona amaphoyisa babengavumelanga ukuthi angene phakathi lapho kuma-security wahle watshela abantu abana wathi hayi lo muntu ufonela amaphoyisa asambeni nyamazi bahle babaleka abahambi yabona so bazothi last Saturday engisemamelodi ngezintwana ifacebook nami nasemfonela nawo mama lapha efleti kungenile amaphoyisa uthathe impahla yabona mina ngahle ngajika ngasuka emsebenzini ngeza ngazofika endlini ngoba amaphoyisa ngabajike ukuthi abangilini la angilini ngafika ngithi uhambi sange ngisamthola lo mama makwamanje sahlala lapha emjuleni uhamba la lo mfundisi wakhe le into azenzayo nje ngoba khona manje hambe ethatha izimali zabantu uloda abantu imali siyabhadala lo past imali bamfuna abantu lapho uthathe iziwayenza isikolodo bathatha ifoni efuna ukubribe umntwana ukuthi umntwana angakhuluma ama-secret akhe ngoba yena lo pastor lo wayenzisa ifacebook yami yaboshiwe so wabaleka wamshiye njalo ebhilda mana kancane uthi lo pastor lo uyenzise umfana intombazana yakho i-abortion lo mama wakhe bathi angakhuluma uyabona so bamthengela ifoni okay le foni bathenge into khona sekahlale ebuye ezofuna imali lapha endlini hey so lo mntwana ngikhuluma ona 2 years wayemshiye vele kade selabo 2 months umntwana aphethwe iflu kwanele khona engenani labanaye ngathi wazohamba wabale kwamshiye njalo hamba uboyfriend yakhe pastor mina then kuthe emalangeni ngabona khona wathola icall umfazi walo pastor esekathi khona uthe uyachecka ngemonday efonini yendoda yakhe wabebona izithombe lezo wabona kulama message akho right so watshontsha le phone wangifonela ngoba wayebona ukuthi inamba efakiwe inamba yakhe so mina ngamtshela ukuthi hayi wambuza pastor Mashake yamazi ngathi yes wathi khona nomazi kanjani ngathi hayi ngiyamazi ngoba wabaleka nomfazi wami so beka izinto ze-music ihamba lo mntanami so uthandana nomfazi wakho wathi umfazi wakho ungakuthumela ezinye izithombe ungambona ungasho ukuthi ngathi hayi ngithumele wangithumela izithombe zakhona then ngamtshela ukuthi nguye lo mfazi wami beyifamily yami watshela umfazi wakho wathi hayi mina la bantu ngabantu enginabo echechi laba abazabana esisho family yami uyabona so wena vele lo mfazi lo mangaza vele endlini namhlanje athi baba sengixolele sengisakufuna uzoyenzani hayi nangibodwa ngazacole vele ngoba into zakhe ziningi kakhulu azenzile ngoba akusikho lokho umjolo kuphela ngoba bekajole uhlanganisa into ezemithi thola imithi lapha endlini into eziningi ezingacedakali ngoba etshontshela ama-documents nezinye impahla wazihlalisa kumakhelwane so umuntu ojola ngendlela kanje hayi sokunzima ukuthi bamthatha ukuthi
ngoba kube njalo sekabalekile bangisala ngisetshendini ngathola umfazi uthatha amaphilisi awe-HIV wathathe from 2013 engangitsheli so angakutsheli wena angangitsheli so mangihambisa lo mntana ngefacebook ukuthi bayemgcina esibhedlela lapha eklinikhi mangifika khona ngicela ukwenza ama-test khona banjeda phela lo muntu sine-file yakhe naye nami mangibatshela isitori ba-check-a bangibiza bathi uyabona uyathatha ama-tablets lo muntu naye nefihla ngoba bengihlala ngibona amanzi nanje ebusuku uyawoma ebusuku kanti unamanga ukuze ama-tablets ngesitayini yabo ewafihla yabo so uyabona ukuthi into okudala vele acala ukujola akacali manje indaba zomjola owajola futhi ufika lapha ngoba ngeza ngo-2006 mangifika la ngathola ukuthi uyajola amkhuza ke indaba zakhe wahlala futhi wabaleka indaba zomjolo futhi bengimbonile so kwamanje-ke ngithi umfazi ethi ngamthatha ethi ngiyambeka endlini ngoba umuntu ongcole kakhulu and ngumuntu onohambe ebheja amadoda khuluma nje endlini kakwazi ukuthengela noma umntwana izimba bayenze anything endlini encane kodwa uthatha izimali zonke siyanika amadoda lapho afika kodwa ajola naye uyokhipha imali athi through yabo and namanje bezama ukubaleka befithi baya e-UK lama-message abethiyo nabanye abantu ama-message ukuthi baqala ukubaleka baya e-UK so ube careful la kanye ngathi sekafihla ama-documents wonke lawa into zonke lezi yabona la ngale kumamazala la umuntu osebeke wafika ukuthi uyamazi ngoba mamazala wakhe nawe uyambela nabakiko bayambela bama naye into ezigcolile ngoba namanje mathi yabiza abadala ukuthi uhlale phansi ukhulume labo bali bakho ngalobola khona uyala vele umama wakho ukuthi abantwana bakhe bazazilungisela izinto so kule ndaba zokuthakatha eziningi tholakala imithi njolo awunaqiniso wenza ama-fraud wayenza i-fraud wakhipha thathi i-ID akhazini wakho wafaka isithombe sakho wazibiza ngalelo gama mna nje yade hlala imbiza Princess Ndlovu igama likakhazini wakhe angazi wafaka le i-ID yakhe wafaka isithombe sakhe u-ID yakhe so uyabona ukuthi umuntu ongathembakalanga umuntu vele kanongcolileyo ukuthi hhayi namanje sengisaba ukuthi ngakakuthi umuntu ungahlala endlini angeze akufakele i-poison ukwatsha ukuthi angifakele something ekudleni wahluleke yabona kazi konke lokho nginobufakazi abantu abagcweleyo abangakutshela asibili ukuthi hayi umuntu uyajola abakwazi sibili abangani bakhe abantu abaningi abanye sebeke wabatshela vele ukuthi naye uyajola ngalo mfundisi yabona omnigeria omfazi wakhe futhi lo muntu yabona la u-admira umuntu onomfazi wakhe umuntu nje ongcolileyo so u-admire lo umuntu wasekhaya ya umuntu wasekhaya esibhalo but umfazi wakhe vele uyayazi vele umfazi wakhe approachile ngoba nge-Thursday ngithola amanamba lapha khona umntwana wakhe ecrash so ngakhulumisana naye ngoba nge-Thursday izolo ama-social bangifonela uhambe kuma-social sithi khona na ufuna abantwana abakasakwazi abantwana bakuphi ngoba abantwana bekwikhi manje laba bayi-2 so sifuna abantwana ama-social bamtshela ukuthi dala ungekho namnika i-appointment yange-Thursday kwenzela ukuthi i-Thursday lesizetami ngithole isikhathi sokuthi ngithole umfazi kadimala abe khona lapho mayesiza kuma-social nalabo abantu abakolodayo labo babe khona eduzane so kube yi-secret ukuthi ngifuna ukuthi nje ukuthi yaza kabe lo mama lo mthakathi yazi umuloyi straight usifebe ngoba khona lapho ngithola ukuthi wethatha amasokisami nga-1111 nephenya ingcolile kuhlala ngimbuza ukuthi akuphi athi yena hhayi akawazi akabhekanda lokho yayibona so mase ngisiyazithola ngazithola ukuthi zisebreaking silale mithi phakathi yabona so walahleka ama-photo omshado asene-6 alahleka manje ngiyafika manje wathola esehambile manje ngitsheka sambo ngithola ukuthi wafihle lapho sambo lapha endlini yabo ngingacabangeli khona ngahlangana lale mithi phakathi right sifuna ukuthi sifonele lo upastor omNigeria before kuba late umuntu futhi onamanga ngoba ngizathi uhamba atshela abantu athi khona mina ngi-abuse umfazi ngiyamshaya ngiyenzani yekho right ngoba namhlanje futhi ufonele lo munye usisi omunye emthredeni namhlanje ukuthi wayehamba khuluma izindaba zikankosikazi wami naye ezitshela mina babemthredeni abosisi yabona lo sisi wabatshela wathi nakayazi indaba leyo njalo kabazi nalo wakhuluma ngayo okay kakhulu
Alright, ngicela ukuthi wena uzobe ungena e-comment section uzwe ngikhuluma nalo baba lo umNigeria. Ngifuna ukuthi ngimfonele khona manje sizwe ukuthi why ende inzo injalo and sizomtshela ukuthi sasa sifuna ukuthi ubheke lapha ne-Facebook uzobe ugcwele yonke indawo kusasa. But ngifuna ukuthi ngimtshele, ngifuna ukuthi ngikhulume naye kuqala. Ya vele awukhuluma ngoba yamazi manje babonke ngiyazi manje. Babonke. Anti uPastor Marshall. Ya Pastor Marshall ukho Pastor Marshall. Okay. Inamba nginayo anti ngithumele yona inamba nginayo ithi ngimfonele ngizokufonela back ngicela ukuthi ungene e-comment section then uzozwa ngikhuluma naye vele. Ngene ubani? E-comment section lapha na e-live ukuthi uzwe vele ngikhuluma ngaye. Okay. Alright but ngizokufonela back. Hakuna wele madhari zandano nchengeta baba hapana wele ndano nchengeta akiwa baba vari singu varotsvaka mukadzi vawane kuurigwa nemukadzi uyu wokuinda ngaitsvage pastor touyeko pastor muriko heroko tiri kuuyako pastor. Mbona kuti ababudeli pa uyu pa WhatsApp aina kutika katu ine varipo wani iri kutika katu lesopanda ine mretoni Pastor Marshall. Get off on the direct. Pastor ninge vavata. Right. Pastor, tiri kuuya tine number imwe. Ikaiti tione imwe number ichi pane 2 numbers. Let's try the other one. Ikaramba zvinoreva kuti vanenge varara. Ikaramba zvinoreva kuti vanenge varara. Pastor Marshall, tiri kuuyako. Pastor Mashi, we are coming. Varara. Kana kuti vari kushadabura. Hello. I'm good. Now are you, Pastor? Are you already sleeping? Hello? Are you sleeping already? I'm what? Are you sleeping already? Am I disturbing you? How are you? I'm good. Who am I talking to? You are speaking to SIS MELLY from the media. Talking to who? SIS MELLY. Melly. Yes. From where? From the media. The media. Yes. What is happening? We just wanted to hear your side of the story concerning the lady that you ran away with, a married woman. Hello?
Hello, Pastor, are you there? Hello? Yes, Pastor, can you hear me? Yes, I can hear you. What are you saying? I am saying I'm calling you in connection with the allegations of the of somebody's wife that you ran away with, or that you are currently staying with, but the lady is married. So I just wanted your comment on that. You're saying, what's your name? SIS MELLY. Mr. Melly. Yes. From where? My brother, how many times did I repeat? I said from the media. From the diaries media. Yes, from the diaries media. Okay. So let me hear you. What are you saying again? I am saying there are allegations that you ran away with somebody's wife. I wanted your comment on that. Somebody's wife. Yes. The lady by the name of Noma, is it Noma Kawe? I'm not sure about the name. But you know the lady who stays in Pretoria, apparently that you were having an affair with before you took off with her. I ran away with her. Yes. Okay. So what are you saying? I am saying can you please comment on that? Is it true that you are staying with this Noma Kawe? I'm not staying with anyone. I'm staying on my own. So are you dating this married woman that I'm talking about? I don't know what you're talking about. Oh, so you're not dating this lady actually? Yes, and where did you get my number from? I got the number from a very reliable source. And apparently, unfortunately, I cannot reveal who the source is. Excuse me? I got your number from a very reliable source, and unfortunately, I cannot reveal who the source is. I can't even hear what you're saying. My brother, open up your ears when I'm talking to you. I said, I got your number from a reliable source. Open up my ears when you're talking to me. Yes, I'm talking to you because you keep on saying that you don't hear what I'm saying. I have to repeat myself 3 times, 4 times, and you're saying you don't hear what I'm saying. Speak nicely so I can understand you. Okay, I am saying I got your number from a reliable source, but unfortunately, I cannot tell you who the source is. Anyway, it's fine. Our conversation is being recorded, so finish what you're saying. I don't know what you're talking about, and I'm not with any woman in my house, staying alone in my house. Okay. No, if you say so, my brother, but apparently we are still investigating you as well. And if we find out that really this lady, because remember they are to go to court next week, and if we found out as media that indeed really you took off with somebody's wife, then my brother, we are coming after you. You don't just threaten people like I'm not threatening, it's a fact, my brother. I'm not threatening you, it's a fact. this conversation, and I'm glad that the number you're calling me with is showing. So That's my number. That's my number. That's my number. This one, that's my number. You can take it. I'm recording the call as well, as you know. Right? I am saying, I'm not threatening you, my brother, but it's a promise. It's a promise. Didn't you take, there are allegations that you took a minor to do abortion. There are also those kind of allegations as well. I did not take anybody's wife, right? Thank you very much, my brother. It's yet to be found out as well. So thank you for your comment, my brother. If you don't know anything about it, thank you very much. Keep in mind, you are talking to SIS MELLY from SIS MELLY Diaries. Bless you. Nine. Nine muna uri anzanisi kugara nemunhu saka vanhu havana kudanana indatozvihlovesa pakuti tiri kukuinvestigata mangwana hamboindi kunoona mukadzi iyeye zvotorambana chete. Mira ndifonere baba vaya vadzoke pano zvotorambana. Ndakanga mokumudze mapirizi naimi ai mapirizi aizoiti unozoluka unprofessional ndika ukaudza munhu zvemapirizi pauyu hachizoiti iwe uchibva kumedia hachizobudi. Anona Managerians kuda kutivhundusira kwa hehe ndaona namba yako hehe ungati tovhunduka sina ni basa rose ine zvakaoma.
Sibabele. Tatopedza so. God bless you. Hello? Hello? My brother? Yes. Umuzwile? Iyalile kimi lapho kulokhuza lawo yasi. Awu, so awuzwanga lutho. Hayi akunandaba uzoyirepeata ilive akunandaba. So upastor lo uyayala vele ukuthi yena akahlali nomuntu vele uhlala ewane emuzini wakhe and akajoli nalo mama and akathathanga lo anybody. Ngathi wena my brother, we are coming after you. If ever you know that you are lying, just know we are coming after you. We are not playing. So what in Kuluma ngoba ngathi you are talking to me from the media and hey in number laying ngathi this is my number, you can take it if you want because all these calls that I'm talking to you are recorded. So when we are after you, wayala vele yonke into wathi yena vele akamazi lo akajoli nalo mfazi usilalali ayi1. So andikutshela ukuthi lapha akavu. But manje kusasa ne I'm sure kusasa uzotshelele lo mfazi lo ukuthi kunabantu bangifonela bangithreaten because what you are threatening me my sister. Ngathi no, I'm not threatening you, it's a fact. I'm telling you facts that we are coming after you. It's not a threat. Go and report where you want. So kusasa ngizobona ukuthi hayi maybe kuzoshuba nalo mfazi wakho lo uzomtshela ukuthi hayi abantu sebaqala ukunithreaten manje ansazwisisa ukuthi ngiyenze njani. Angibona ukuthi le into izochubeka phambili le. I don't think so. But we'll wait and see because kusasa zizovuka Avila, I want to see you in my inbox. I've got juicy for you, a V11. So kusasa kuseni zizovuka simu poste ma V11, simu poste diaries, simu poste kumvekemvenge vele i message and nalo mfazi wakwathi sizomposta ukuthi sinike ama picture ukuthi simfonele lo simposte nalo mfazi. So sizobaposta bonke kusasa. Uposte wayesa ukumposta lo mfazi. Ngizomposta until I was given consent with you. So mina ngizoyiposta kusasa vele because wena unike igwa head ukuthi siposte bonke. Si expose. Posta bonke. Kuthi washiya abantwana abantwana bayi3 wabaleka ngeboyfriend. Yomna yo pastor omNigeria. Pastor omNigeria. Igama lakhe uthiwa uMashala ne. Hayi anti ubhalile phansi lapha namala wamagama khona. Inumber yomfazi asinayo guys. I was trying to locate the number for that lady but I can't seem to get it. I wanted umfazi wakho. Ngifuna umfazi wakho. But manje problem ufona ngama private lapha abefone khona ebantwini ayila number yakhe ngoba uyayayida. Maya bakabuda mubaba uchinchile phone number wabona. So phone number yakhe entsha nobody knows it. When she's calling she's using a private number. So akhona inumber yakhe asinayo. Asasebenzisa lezane ezinye zakuqala. So sikafona ama private ule number yenye mara usebenzisa private. Mara ke Thursday kuzoba simple ngoba nge Thursday uzobe lapha kuma court right. Uthi ise Pretoria. So guys, those who are in Pretoria ne ubudi kade esinviter ukuthi Thursday they are going to meet the social workers in Pretoria, right? So those who want to go can go and support him and hear the full story. So please, if there is anybody who is in Pretoria who wants to go and meet with the brother and he listen to this story and record and take pictures and record this lady, you are free to do so. Yes. So keep like my Facebook, like my internet, anyway. Okay, sizompumisa yonke indawo uzophuma everywhere kusasa kuzobe kune news zakhe vele. Kwenze that mabe plan ukuthi bayabaleka mhlawumbe uthatha ama document wayevele sewayenzile kwenze asema airport kube lula lalapho uthi kuma social abantwana bahle bampost kwenzela ukuthi konena abantu babonta akala right ukuthi angathatha abantwana simuntu o right yabona. But wabaleka washiya abantwana bayi3 and the youngest is 2 years old. And emshiye egula khona lapho. And washiya umntwana 2 years egula guys. Wabaleka ngeboyfriend washiya lo mfana lo muntu lentombazana lo mntwana we2 years vele engena mama vele egula.
What's the pastor's name? Pastor Marshall, what? I've got the surname with me. Uchu. Pastor Marshall, what? Pastor Marshall who? Uko. Pastor Marshall Uko. Yeah, Uko. Pastor Marshall Uko. Pastor Marshall Uko. Yeah. And also Pastor church abathi Tabong Good Church ne. Tabong Good Church. Emamilodi. Yeah, the Tabong Good Church Emamilodi. Inohlala lapha eCosmos City Estates ne. Okay. All right. Umfazi yena ngakibe ekhaya kuSejimiston number 48 Ellisburg ne. Number 48 Ellisburg. Yeah. But posting here before the court case, is it not going to jeopardize your case? Come again? Like posting here, exposing here the way you want it to be exposed before a court case, is it not going to jeopardize the case? Ngathi ukuthi icourt ingena siya nge-Thursday anjo. So masingamfaka internet kusasa, is it not going to jeopardize your case? But what andine proof anjo. Athi manje ngivulile mina manje angazi mara kuma social worker I don't think ukuthi zaba ne problem. No, izobe nayo i-problem. Mauchi niya court. Kumele siposte after the court. Okay. Kumele iposte after the court because asifuni ukuthi ijeopardize ikesi yakho vele. Okay. Post them Thursday after the court or Friday ekuseni. Oh. Yeah, Friday. Yeah. This is the Thursday. So when amabuya vele ekoti sizothuma abantu laphana ekoti bazokusupporta vele laphana ifamily yakho yama-diaries izokusupporta, and then mawusuka khona lapho ekoti uzositshela ukuthi uhambe njani, then sesizomposta after lokhu kuphelele sokuphelele lokhuyana. Okay. All right. Uyabona? Okay. All right, but one is clearly ukuthi please take heart and give yourself time. Manje wena so yazi le indawo le, but anyway ku right. Sicela ukuthi wena usithandezele ukuthi inhliziyo yakho iphole vele, usheshe uphole, ungacabangi nalesi sifebele sena. At least uNkulunkulu ukubonisile before kungenzakala anything sesibed too much ukuthi lo mfazi uyenza kanje. Sicela ukuthi wena ubonge uNkulunkulu ukuthi hayi uNkulunkulu vele ngiyabonga nalokho konke ukuyenzele khona vele ungibonisile ukuthi lo mfazi uyenzani kuyenzekalani. Abantwana bakho vele look after your kids. Gcina abantwana bakho vele, support your kids, look after them. Anti yena obashile vele. But into engiyaziyo vele i-boyfriend iyakuthanda usendodeni. As long as usuka endodeni, i-boyfriend angeke isakuthanda. And sikhuluma ngemuntu ne-40 years laphana. I-boyfriend izokubona amantombazana ama-20 something wabona uzogijima nawo vele ashiye lo magogo lo because so sikagugile vele lo wayibona. So just I know kubuhlungu my brother, it's not easy ukubuhlungu, but ngifuna ukuthi uyithathe njengendoda wabona abantwana vele. So manje ma wena usemsebenzini ubani usala ngabantwana? Abantwana bashiya kwabanye abantu yabo. Yabagcinisa abanye abantu yawo. Sometimes angihambi yayike eminye imisebenzi yake. Yeah. Eish. And manje uyacabanga ukuthi udivorce officially nini? Very soon kuyafana akulasizwa. Akulasizo kumele udivorce. Uma udivorce vele sesiyakudingela umfazi laphana e-diaries akhona ama-single mothers vele afuna nawe indoda wabona uwazi ukuzitholela umfazi laphana uhlale naye ekahle. Budi umfazi uzomfuna ngelinye ilanga. Ngathi uyazi ukuthi vele ayidliswi ipapa vele. Uzomfuna umfazi ngelinye ilanga.
Hey, angeke uyidlise ipapa uyidlise isadza. No, izofuna umfazi. And lo mntwana omncane lo uzofuna umunye umuntu vele azombiza umama. Yeah, nisafuna ukukhuliswa vele umntwana. Wabona usafuna ukukhuliswa vele lo mntwana. So it's too early ukuthi wena utshele. Kwamanje ngiya understand because vele usinayo ipain. Uyabona? But after ngicela ukuthi take every day as it comes. Kancane kuzophola. Lo njale iyekele ihambe but uNkulunkulu uzomlaya. And uNkulunkulu uyabona and uNkulunkulu akaphuzi uzodila ngaye. Yeah, isiyabona. So ngifuna ukuthi before uhamba because sinawo ama sisters wethu mandebele people speaking maybe bafuna ukukhuluma nawo bakunikeze ama 2-3 words of comfort bazothi bangathi simele une favor makuthiwa amashona akhuluma ama-shows weshona uyavula ama-line thina usavuli kundaba. Right guys, I'm opening lines and if you want to speak to your brother, you know the brother, you can hear from the voice the brother is hurting. He's actually hurting, guys. It's not okay because these things are recent and they are still, series of events are still happening. So he's not yet okay, guys. So if you've got any word of comfort that you want to speak to him, right? This is the time. I'm just going to take only 3 callers. Feel free to come and talk to him in Ndebele. You are free. Feel free to come and talk to him in English. You are free, Auntie. So I'm opening lines only for 3 people so that we need to leave him to rest. Only 3 people to call and give him words of comfort. Words of comfort. Do we have anybody who wants to say something to our brother? So buti uyile wahamba wena vele njengoba uthathele utholile ukuthi lo mama kade iphuza amaphilisi angakutsheli from 2013. Now uyile wahamba esibhedlela wena now. Yeah, kumele good move. Okay, wathola ukuthi negative. Thank God. Even if you was positive, it's not the end of the world, my brother. You were just going to live, your life knowing this is the new condition that I have, period. Okay, we have another caller here. Let's hear what she has to say. Hello, caller. Hello. Yes, caller, how are you? Hi. Caller, hello. Caller, hello. I think network yake. Caller. Oh, that's a network yake. All right. Do we have somebody, guys, who wants to speak to our brother here before he goes to sleep? Just giving him 2 or 3 words of comfort. Because it's hurting, guys. It's hurting. You can actually hear even when he's speaking, guys. It's not easy for these things to happen. To somebody else, to a man for that matter. Kuti umfazi vele just goes away with a man and leaves 3 kids behind. Hey, it's not easy, guys. It's not easy. Hello. Hello, Simeli. Hey, chipa mwe. Khuluma laye ukhona. Ke bhuti uxolo nyani shem. Wathatha ngomuntu wrong xa wathi uthatha umuntu ubeke ngapha endlini. Ungawazi ukuthi uthatha umuntu wrong. Ndithi kuwe ke kuzolunga one day. Buye kahambe. Sumthatha back lo. Akalunganga lo mfazi. Umuntu ungala trust, ungalathemba, akalalo uthando vele. Into ozenza wena uzojongana nabantwana bakho ubaphulise wena ngokwakho. If God give you another chance, uzathatha one day with a happy wife. But ngoku just give yourself a peace of mind and relax and enjoying looking after your kids. Because le nto ibuhlungu ukuvile inhliziyo yakho kubuhlungu nyani shem. And it's bad umfazi enza into uyibona wena uthi lo into eyenzakala lapha endlini nonkosikazi wakho i-wrong uyayibona ungala into ukuthi uzayenza njani and awuze wambetha lo mfazi wayenza yonke into iyenza ngothatha endlini
wahamba wamthi hamba wenza ibhizinisi waphinda yena wathengisa yonke into kuye angasafuni ukumamela uthengisa ngeenkukhu ngekukhu ndiyakuthandazela umthetho unika amandla ke into leyo idlule ujongana nabantwana bakho bakhulise wena. You must pray to God and we are going to help you to pray as well. True. Okay, Simeli, Papa. All right. Siyabonga sis. Okay. Right. Laba bathi bafuna ukufona nayi inamba ikhona laphana. Inamba ikhona laphana. Ikhona laphana. Awu. Inzwa imwana guys, inzwa ikamwana kakutoto dedi kuseri. Ende zvakaoma skana. Imagine mwana chibvunza kuti mama varipi unompindura kuti chi guys. How do you answer when a child is asking upi mama unompindura kuti chi? Kuti mai vakaenda nemwe murume. Zvakaoma guys. Unomudza kuti mwana mai vakaenda nemwe murume. Ende vakadzi makaoma ini. Tine vamwe varikuda kufona here? Alright, kana pasisina it's okay. I know kuti ndebere kukunetsai kuti muzokuluma panapa. Unaona. So brother, we'll be communicating. Thank you very much for your time. Let's wait up until the court case. Then we see how it goes and we take it from there. Okay. All right, it's okay, my brother. Thank you very much. All right. Anza arikuita live yana Shinso man. Arikuita live yana Shinso man ndi IT guy wedu. Is our IT guy. The IT guy wedu kuna Shinso man kuno ku club kuno. Kuna Shinso man kuno ku club kuno. Saka ndoko avari koko. Apparently andi simuno kwenda kuma andi si muno kwenda kuma kunonzoshi kuma bawa. Denda kudi ndano ku try life ndiri koko. But my tickets anandi nawo ndapavanhu. My tickets anandi nawo FVVIP. My tickets FVVIP anandi nawo ndangopa vanhu kuti vaende kunakirwa kwa Shinso. Ari muno muRustenburg pa club pedu pa Serap ndo paari. Saka inangu andikwanisi kuti ndasakwanisa kuti ndiende ikoko. Saka ndi IT guy wedu ndiyari kuita live ku page ikoko kwa Shinso. Right. Guys, Hans, your number is busy. My number is not busy because I'm not online. Number is proper live. Anditika. Nyaya ndo yatanzwa yo guys, machines kwira incoming call. All right. Hello. Yebo. Yebo njani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Hayi lokho kuya ngobhuti kuleqiniso lami ngiyamazi kakhulu. Okay, lo mama lo. Lami kunje so bebuye eboleka imali kimi ebolekela yena. Lo mama lo. So vele wena nawe awazi vele ukuthi ukuphi lo mama lo. Sifuna inamba yakhe. Intazi because bafona private number. Wow. Extend besithi kimi bayingela lo baba. Izinto mina ngazi lutho. Yo. So kuthi uthi lo mama uyipoison musi. Hey. Yeah, but anyway, it was bound to happen. Sibonga uNkulunkulu vele ukuthi uhambile lo mama lo. At least Yes. Plus uzibonisile yena ukuthi umuntu onjani isifebe vele. So I siyambongela vele. I know ukuthi ubuhlungu kubhuti but on the other hand siyambongela ukuthi uzibonisile emhlabeni ukuthi umuntu onjani. Akahamba yofela le. Ngiyabonga my sister, thank you very much. Okay, bye. Yo, hanzi tinotovaziva mayava ichokwadi chitogwa namba baba munhu wasina kutomira zvakanaka inda vaitove customer inda kukwatisa mari ihure zvikutogwa namayava. Hey, pakaoma guys. But nyaya madzimba guys zviri mudzimba ani mazviona zviri mudzimba vafundisi kuna papa ukaona vana papa vakuti kwai hatipinde muofisi tiri 2 tite 1-on-1 votanga kuti kwai hey bvisa bhurugwa rako ndikushandire handika urizoti kwa kushandigwa uchashandigwa mweya wakushandigwa mugodhi wakushandigwa nyama ndoyoshandigwa atove mukirawa
ndomo watowe ukaona vana baba chete votongotaura kuti vana papai vavo vototaura kuti toita ma1 and 1 toda kushandira mashandigo rudzii aunoda kushandigwa mashandigo rudzii alright pana mwari kufona veuk rikaitinzori kuchanda utatu kuti chii hello Kola, hello. Hello. Yes, Kola. Unjani? Unjani? Ndiyaphila wena unjani? Yes, uyaphila. Can I speak to Shona, please? Yes, go ahead. Yeah, baba ngavapfugame nemabva avo mairi vanamaticha izvo zvekunamata zvi. No, the music should not be on this page. It should be on the other page. Okay, Tauren. Let me check what. Ngavapfugame vanamati zvinofamba plus kuvana vari kuchengeta ndevavo ngavachengete vana tu vangani vakadzi vakatizwa nevarume vachienda vachichengeta vega ngavachengete vana ndevavo vakaita vana nemukadzi hapana chavari kuchema plus zvava kutaura zvekuti positive or negative zviri kupinda papi kwanje munhu ari kuya zvavari kusorotaura kwanje munhu ari kuya kuzochemerawo pane vamwe here naiveduwe aiwa vanga vachengete vana ko ndo vatanga isu zvatinosisirwa vana ati vari vacheche kana dziri nhumbu asi chera usadaro iwe chera haipana kudaro chera usadaro iwe handisi chera ini eya aiwa ngavapfugame vana mari plus zvekuda kutsororamba vachingosorochema zvavari kuita izvo varume kuzimbabwe vajaira kuti ndisi tinochengeta vana ivo vasingachengete vana ndezvekwavo nhasi ngavachengete vana vavo handiti vana vavo vakazvara naiwe zvakaoma mune shuwa kuti hamusiri munhu atiri kutsvaga pana paimimi nemacawemi hamusi nemacawemi vatiri kutsvagani no ngavatichengetero vanhu vakanyarara kuvaregedza kutaura zvemunhu kuti ari positive kana ati negative zvine basa reizvozvo nonsense murume mukuru achitema aiwa muda kunzwira varume avatiti nekuti vashoma kungochengeta vana vanenge vasiyiwa mukadzi anokwanisa kusiyawo vana semu sezvavanongoita kusiyawo vana ikoko allright maita basa Kola, thank you very much zvakaoma ndezvakaoma izvi Kola, hello Kola, hello tingati vari kutoya vachitotitedza mufoni vachitotidzirawo ndingiki zvino tingati kudi Kola, hello sis Melly uri sei Kola ndiripo zvangu ndiri kufanira kuseka Kola vababa asi chinai nai vedu havana kana mwoyo vasikana wetsitsi kuwira baba vazisanotenga Kola aiwa ijoke vari kuda kuita inombotinakidza pane dzimwe nyaya kuti murume ngaapfugama namatiremba yake aindiwo kumasowe sezvatinoudza namagroup but aiwa hapane iyi nyaya aiwa joki haisi kutomboita zvayo hello aiwa sisimeli muri kurira sisimeli patanga live yendevele macomments akawanda anga achiti maiwe kane live ichabhowa yowe maviewers achadropa sisimeli we are sitting on 450 aiwa muri kurira mami kurira zvekuti zvinozima tiri pana paiseri inyaya yekurira inyaya yekuti tinyatsohwanya zviri kufamba sei munodiwa sisimeli everyone loves you that's why tiri pano tiri kuchidhobha vanhu vanga vachiti ichazodzika ichazodi asi tiri kungorira zvakadaro I love you so much sisimeli and you're looking so beautiful paprofile picture handitomboda kudropa daramba ndakakutarisa thank you very much Kola you have a blessed day kwatoedza have a blessed night bye sisimeli bye guys zvakaoma
Guys, kana tisina mumwe guys kana nhasi tingatichigumirei pano. Ava vari kuitawo live dzavo padiaries ndivo vanoda kuudza kuti imi muitirai uko kumain page uko. Vari mumagitare vanombowai. Kuda vari pastage. Ndiri kutofanira yeshinzo wacho kuti live dzenyu itirai uko. Vachabatifwa kuda vari pastage. Dari pastage takwera naye nhasi. But guys kana ndimiwo mugonzo kuti SIS MELLY vangu vari kwashinzo man guys kana ndimiwo. Muti wati SIS MELLY vanga vari kwashinzo. Aiwa guys. Aizinyatso kubuda handisi zvevana here zvana shinzo izvo. Zvoda vana vechidiki. Right. Guys, pane vamwe here apasina ndichika. So guys, nyendo dziri kuitika idzi. Hanzi mai vaive muri muko. Mirai, ndinodo vakangamwa. Shinzo vanhu vanoimba shuga. Munoona mundu unachita live konchi java singaiti pana shuga paya. Mongadi. Mai vanambofona ava asi vana vachati vharawo futi vavhurira murume dhoi nhema. Vavhurira murume dhori gaitimbowatiwe. Gaitiwe. Akoni nguva yaende kunyenganisa vanhu. Ndongavavhurira baba vageorgia ngadei chaputika kudhara vafoni iyi foni iri kutoringa wani yatoblutika havanenge vavavhurira vanenge vatovavhurira ava ndo zvandikuona ini adzoka palive kupi shinzo handisi kuona. Right guys, chiko chatokuisigwa nevava. Alright guys, saka morera zvakanaka ndika tobatana mangwana. Guys, vasi kudavira ndikufona vasi kudavira. Kanzi mande yes, nyaya yekwamutare shelter nemandi. Noti kwamutare. Havasati vandiudza vekwamutare hasati ndanzwa kuti mwana yakaenda kuZimbabwe. Ini ndakataura kuti vanotifonera only kana mwana yabva kuBotswana aenda kuZimbabwe. Because there's no need yekuti tinganze zvinhu iye asiko sekurena kwatakaita. We can only do that kana mwana aenda. Saka asina kuenda Zimbabwe ina vandifoneri. Andika nyaya yatingatotaura nezvine zvayo ndeye kuHopely. Uya Lorim, uya kuWhatsApp. Takuda kuvhara vakufona manje. Kola hello. Hello, SIS MELLY. Hello, maswera sei? Taswera. Taswera. Asifuna ukuzidobha phela iyazi ukuthi ubhelo baba lo ule nkinga yomfazi. Isithina sakhe sahlangana nakho emulini lokho. Okay. Umfazi kabhuti wami wambuyisa khona lapha. Wahlala even 1 month wahamba lomnye indoda wathi umntwana vele ekhaya ngalo. 1 month? 1 month esebenza ubhuti wami wamdingela umsebenzi khonapha. So wambiza wathi abuye khona wahamba wayosebenza wahamba le ndoda lapho esebenza khona. Hey. Uyabona ukuthi kuyatholakala vele mina ayikho indaba enyowani sithi mina le. Hey. Yeah, so umntwana uphi manje lo mntwana? Awukho
wakhona usesindoda so umntwana wami phela mina ngangilo mntwana we-size 9 so ngabayenza ama-twins. Shame. So but lo mama lo uyeza uzobona umntwana. Akabuyi. Oh. Ngena ngale usele mntana uyikazana so ngathi ule 4 years that is. Hey, uyeza abafazi thina sinesibindi uyeza. Esikhulu kakhulu. Hey. Yani? Hayi but hayi uyeza uNkulunkulu uyabona one day uzokhuluma lapho. Uzobabuza izinto zabo. Mase iseklini ubaba liwana uzokhuluma nani. All right. Ikhona ukhiphe inamba zami. All right. No problem. All right. Ngiyabonga sisi wami. Good night. Thank you, sir. Bye bye. Right. Guys, bye bye. Tobatana mangwana nditika musakangani tikofo kunamatsa nditika tobatana zvakare pachikamu chinochera nemusevandi handiti tichienderera mberi nema programs edu handitika. So guys, mwarara bo mara kuitira zvakanaka, stay away from negativity. Hanzi hairline yenyu yaita sei zve hairline yangu naipeo ndinayo ini hairline hairline ndinayo zve kuda ndine mashangu plus bvudzi rangu rakawanda, ndine bvudzi rakawanda kuwanda kudai bvudzi rangu zvokuti ratongosungwa zvarapa ndikariti bvurudai rinenge rakati bvurudai rakawanda bvudzi rangu rinotonetsa. Saka guys tobatana ndika good night.